Muraho nshuti zanje za Anike Mutesi TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane, muri inshuti zanje, muri inkoramutima, ku rukundo mukomeza kunyereka, mukomeza kungaragariza, mukunshigikira mu buryo buno na buriya. Imana yo mu ijuru ibahere imigisha myinshi cyane. Nababwiye ko ntaho nagera ntari kumwe namwe, ntaho nagera ntabafite, muri imbaraga zanje, muri amaboko yanje, nimwe munsunika kugira ngo ngere kure. Ndabibashimira cyane, nciye bugufi cyane 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 cyane, muri abantu banje, muri abakunzi banje. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha myinshi cyane. Uno munsi wa none tugiye kuganira hejuru y'ubwoko bubiri bw'abagore. Ubwoko bubiri bw'abagore, wovuga ngo se ubwoko bubiri bw'abagore gute? Abagore se bameze gute, bateye gute? Yego, abagore baratandukanye wa mugani, ariko kandi ari bamwe. Ariko reka tuganire hejuru y'ubwoko bubiri bw'abagore. Umugore ukaba tuvuze ngo tuganire hejuru y'abadamu babiri, cyangwa se ubwoko bubiri bw'abagore. Ati ubwoko bubiri bw'abagore gute? Hari ubwoko, ahari bwinshi, bumwe nzi n'ubundi ntazi, ariko nashimye ko tuganira hejuru y'ubwoko bubiri bw'abagore. Ubwoko bwa mbere ni femme féminine na femme masculine. Femme féminine, femme masculine. Femme féminine, ibimuranga nizo tugiye kuganira. Hari abagabo babana n'abagore babo, ariko kubera kutamenya ubwoko bw'abagore babo, ndeka mvuge ubwoko bw'umugore afite ubwo ari bwo, ugasanga hari igihe biba amakimbirane, kutumvikana neza, kutagira gute, ariko bivanye ahari atari uko ari umubeye gito, ariko ari ukubera imiterere yiwe, ari imiterere yiwe y'uko aremye, y'uko ateye. Ikindi cyongeyeho, wasanga ari femme masculine, ugasanga afite ibintu bihabanye n'iby'abagore, agakora ibintu bishaka gusa nk'iby'abagabo, turaza kubivuganaho. Ugasanga umugabo we nawe arabangamiwe, kandi kubera iki? Kubera ko atazi ubwoko bw'umugore we, cyangwa se uko umugore wiwe ateye n'imiterere yiwe. Kadufashanye muri buno buryo rero, tuganire hejuru y'abo bagore babiri, twumve ubudasa bwabo, twumve itandukaniro ryabo. Mudamu mwiza uri aho ngaho, cyangwa umutware w'umudamu, cyangwa se mugabo, wumva ko urwo ruhande navuzemo ufite umudamu umeze gutyo, ugenda umenya uko umwitwaraho, umenya uko umwigenzaho, kubera ko niko ateye, niko Imana yamuremye. Amweke agira izindi ngeso zindi z'iruhande, ariko zitari muri izo ngizo tugiye kuvuga. Femme féminine ni umuntu umeze gute? Femme féminine ni umudamu umeze gute? Ubugore bwose, ni umugore ufite ubugore bwose. Ubugore bwose mvuga ni iki? Ubugore bwose ni ya nature y'abagore, cyangwa se y'abadamu. Iwe ni umugore wujuje ibyangombwa byose, ni umugore wujuje imiterere y'abagore yose, mu bwenge bwiwe, mu miterere, mu mivugire, mu mikorere. Iwe aremye ikigore, aremye nk'umugore, aremye nk'umudamu. Uwo mudamu ni femme féminine. Ibimuranga niki? Cyangwa se ateye gute, ameze gute, yitwara gute, yigenza gute? Uwo mu femme féminine ni umugore, murabizi kamere k'umugore, bakunda gushaza mvuga ni kujipendezesha, kubegwa, ugasanga bafite utuntu, bafite amacouleur bakunda, yabo yisangije y'ikigore, ma rose, ma mauve, n'ayandi ameze nk'uko nguko. Ugasanga bakunda ibintu bipika. Muri make, n'umwana ureba umwana mutoya, uhera kumenya umwana mutoya w'umukobwa ufite ko azaba ari femme féminine cyangwa femme masculine akiri mutoya. Kubera ko iyo ari mutoya atangira gukora utuntu tw'abakobwa, yisiga, yigira gute, yitera utumekeup, bene izo ngibyo. Ukavuga ngo uyu mwana, ariko uzi kubatandukanya, ukavuga ngo uyu mwana ni umufemme féminine. Ngenda bafite bameze uko nguko, baba femme féminine cyane. Yego. Ikindi, uwo mu femme féminine ni wa muntu ukunda amakompliment, mubwire ngo araberewe, mubwire ngo arasa neza, mubwire ngo aseka neza, mubwire ngo ashokoje neza, mubwire ibintu nyine. Akunda amakompliment nyine, namwe murabyumva. Akunda amakompliment kubera iki? Ya miterere yiwe y'ubugore bwuzuye.
y'ubufamu feminine. Yego. Uwo mufamu feminine rero akunda kuryoshwa mvuga niki, ariko biri muri ya makomplima, yakoze ikintu cyiza, mubwire wakoze cyane, wagize neza, nta muntu uhwanye nawe, nta muntu usa nawe, nta mudamu mwiza ndabona nkawe, wakoze ibintu bitagereranywa. Muri make akunda gushimagizwa, akunda gutakwa, yego neza, bimubwire yakoze neza, mutera intege. Ni wa muntu ni gushimagizwa, yagize neza, mushimire, mubwire ko yagize neza, yumve ko iyo umufamu feminine, iyo wamushimye yagize neza, muri make uba umuhaye imbaraga zo gusura kandi gukora neza. Kubera iki? Kubera ko wamushimiye. Umufamu feminine niko ameze, akunda kubwirwa ngo courage, urabishoboye nawe. Femme feminine rero akunda kubwirwa courage, akunda guterwa intege. Nimba ari gukora ikintu, nimba ari gukora umushinga runaka, nimba ari mu kazi runaka, akenera umuntu umubwira ngo genda, courage, bandanya, uri kubikora neza. Umuntu umutera intege, umuntu umushigikira, umuntu umwereka ko bari kumwe. Iwe umufamu feminine nizo mbaraga ziwe. Kumva ko hari umuntu uri iruhande rwiwe umubwira ngo urabishoboye, nawe hari icyo wokora, nawe wogira kuri ibi ngibi, uzoshika kure. Ashiramo imbaraga ziwe zose kugira, kubera iki? Kubera ko afite umuntu umutera ingabo mu bitugu. Muri make umufamu feminine kandi akunda umuntu umusunikira gukora ikintu. Arashobora kwicara afite abona ko hari ibikenewe, ariko agakenera umuntu kumusunikira, kumubwira ngo genda ukore, kandi yabona ko bikwiriye ko abikora. Niyo miterere yiwe, niko ateye, niko aremwe, niko ameze. Yego. Ufite uwo mudamu rero, hari abagabo bamwe benshi baba bafite umudamu we aho ngaho, ugasanga umudamu arashobora kuba azi ko bafite amafaranga mu nzu, bayafite nyine, hakaba ikintu cyo gukorwa, akazohamagara umugabo ari ahantu akamubwira ngo ese ngo ngure kino, kandi azi ko afite amafaranga. Rimwe na rimwe kubera ko abagabo batazi ko hari ubwoko bw'abagore butandukanye, ugasanga umugabo abirakariyemwo ngo se ni gute ushobora kumbwira ngo ukore kino kandi ufite amafaranga, ngo se ntuza amafaranga ari. Ariko niwe imiterere yiwe, ni umuntu ukora icyo yasunikiwe. Ni si wa muntu ukora ikintu nubwo bafite ayo mafaranga cyangwa se bafite ubwo buryo, ngo abe yo kwiyumvisa ko ategerezwa gukora ikintu atagishyiremo mu nama. Abafamu feminine ntibakunze guhubuka. Impamvu badakunze guhubuka, buri kimwe cyose azayumva yobaza, buri kimwe cyose azayumva yokibaza, n'ikintu kitari cyo kubaza iwe azakibaza. Kubera iki? Niko bateye, niko baremye. Arashobora akakubwira ngo se ni wa wundi ukunda gusunikirwa buri gihe ngo kora kino, gira gutya, ariko wabona urabimubwiye ukabona ko arabikorana umwete. Ni wa muntu wumva buri gihe ashaka amakomplima, ashaka kumva ko umubwira iwe kuri we, umubwira ngo umeze neza, bimeze. Nizo mbaraga ziwe, niho yumva affection, niho yumva rwa rukundo rwiwe. Niko bateye, niyo miterere yabo. Yego. Hanyuma uzasanga akora ibintu by'abakobwa cyane. Abakobwa murabizi ko bakunda amashurwe ariyo mafleur, usanga bakunda ibintu by'imitako n'ibindi. Uzasanga ari byo bintu byiwe, ari byo bintu aha umwanya muremure byo kwiyitaho. Muri make bijanye n'izo nyine z'abakobwa, kubera ko ari umufame feminine. Ese tubazanye uwo mudamu umeze gutyo, ushobora kuba afite amafaranga umugabo yamubikije, hanyuma ntayakoreho, akarinda kubaza umugabo, uwo mudamu ni mubi cyangwa se ni mwiza? Reka ngerageze gusubizaho. Ariko kandi yoba mwiza, ni mwiza cyane pe. Ariko kandi mu gihe urinda ko babanza kugusunikira gukora ikintu, hari igihe biba bibi, mu gihe wowe wari kubitunganya ukabikora. Ariko kandi ni byiza nawe. Nuko rero twari tuvuze ngo umufamu feminine ni umuntu ukora ikintu abanje gusunikirwa.
bakakimusunikira, akaba umuntu uri inyuma yiwe umubwira ngo gira gutya muri make kamere k'imiterere yiwe ni wa muntu babwira ngo gira, ni wa muntu ukunda umuntu umutera intege, umuntu umuri inyuma umushigikiye mu byo akora byose, amwereka ko bari kumwe, kabone n'ubwo ibyo akora abiza bitahura, ariko agashaka kumva ko hari umuntu uri iruhande rwiwe umubwira ngo courage, amuha encouragement. Yego uwo mugore rero ni umufame feminine.